Dakle, o jeziku možemo govoriti svi. Moram reći kao napomenu da je sama ova prezentacija nastala iz potrebe naše dijaspore. I vidite da je to Dubrovnik, nacionalna zajednica Bošnjaka, koja je godinu i prije, zapravo je 2011. isto imala jedan susret ove vrste iz praktičnih razloga. Približavao se je popis stanovništva. Mi danas nismo imali tu nakanu da o popisu stanovništva, jer očito je i po prisutnosti da je ta tema u našem narodu vrlo prisutna i na neki način očito prihvaćena. U Dubrovniku, u Hrvatskoj, a vjerovatno je tako i po svijetu gdje sad nas ima izuzetno značajan broj, u tradicionalnim grupama dijaspore, poslije 2 ili 3 generacije, počinje problem ne samo zaborava jezika, nego i nacionalne identifikacije uz koju je jezik neosporno izuzetno vezan. I zapravo je pitanje, osim tog popisnog pitanja nacija, pripadnosti narodu, naciji, pitanje i jezika, jer je to rubrika unutar popisnog listića. Već u 3. i 4. generaciji se ne piše ono što bi se očekivalo u odnosu na izvorno ime naroda kojem se pripada. Tako u Dubrovačkoj županiji, koja je ovdje nama susjedna, od 1800 Bošnjaka, 800 ih piše bosanski jezik kao svoj materinski jezik. Moj stav, i obično s njim na neki način, sa ovom malom prelogomenom, počinjem predavanja, da u anketnom listiću se podrazumijeva materinski jezik. A sve drugo je, osim onog jezika kojeg je majka naučila svoje dijete na početku života, pitanje obrazovanja i pitanje životne prakse. Neki bi započeli paradoksima. Ja sam uzeo 2. Jedna je srednjovjekovna poslovica engleska, da bi Jack bio džentlmen kad bi govorio francuski, jer je u to vrijeme, dakle, ulazio kao pomodni jezik u višim slojevima engleski, na neki način su svi ostali podcjenjivani. Ovdje bi se dalo možda i drugim asocijativnim putem izvesti neke druge značenja u odnosu prema narodnosnim grupama u prostoru gdje mi živimo. Sva legalna ubojstva ili ubistva nastaju tako što u ime samog jezika čovjeku uskraćuju pravo na njegov vlastiti jezik. Kaže čuveni Bart, što nije neposredno. Počnemo sa 3 teze, sa 3 nerijetko rečenice koje se izgovaraju gotovo u 100% nekoj uvjerenosti koje kruže oko nas, koje mi čujemo i o kojima očito i razmišljamo. Prva je od spominjanja imena bosanskog jezika u novijem vremenu da taj jezik ne postoji. Mi čujemo, jer ga izgovaramo, da bosanski jezik postoji. Međutim, sve više se govori o 3. jednoj hipotezi koja pliva okolo nas, pokušava izbunjivati je li to bosanski ili bošnjački. Zapravo, cijeli smisao predavanja je bio u jednom odgovoru polemičkom, negdje oko 2000. godine, 1999. koji sam ponio kao uspomenu iz dvorane Zagrebačke džamije, gdje je pokojni Tomislav Vladan unutar džamijske prostorija pred 200 Bošnjaka Zagreba držao temu upravo pod ovim naslovom. Bosanski jezik i oko njega. Međutim, mada je na stolu ispred njega stajao pravopis bosanskog jezika, zatim rječnik bosanskog jezika Isakovića, poslije 5 minuta predavanja Tomislav Vladan je prešao na drugi termin. I to je bio ovaj bošnjački jezik. Kad je završilo predavanje,
upitao sam cijenjenog Vladana zašto je promijenio termin, odnosno da mi kaže postoji li i da mi objasni sadržaj pod kojim je govorio o bošnjačkom i da ga usporedi sa sadržajem bosanskog jezika. Tomislav Vladan je, pošto smo se godinama naravno poznavali, vrlo žustro odgovorio prijateljskim tonom i on je zadržan do kraja našeg životnog poznanstva. Tomislav je rekao, pa Ibrahime, ti znaš da ja i ti isto mislim. Ipak sam zamolio da me objasni to što mi isto mislimo. Onda je kazao, pa Ibrahime, to je kalaj, to je kalajevština. A to je onda vraćanje na nešto političko, nešto što je konstrukt i tako dalje. Obično onda idemo kroz ovo predavanje da vidimo i to društvenu, tu političku i tu uopće ljudsku jednu dimenziju koja nije samo ono što se predaje na fakultetu kad je riječ o jeziku. Pa posjećamo više nego što upućujemo, bilo što, da iz tog prajezika, praslavenskog jezika, iz te matrice Čila Metodija, sa prvom tim konstruktom na bazi makedonskog jezika iz okolne Soluna od 9. stoljeća mi imamo po ovom prostoru koji je na karti Balkana rasproste te dominantna plebena sa svim jezicima koji se razvijaju. Ovo što je popis sa druge strane, to je popis iz najnovijeg vremena, ali on nas upozorava na nešto. Ako pogledamo danas u Crnu Goru, gdje govorimo upravo sada o crnogorskom jeziku, u Crnoj Gori je još uvijek svijest i prisutnost u svijesti plemena, ali oni su kao narod podijeljeni. To znači da Balkanski poluotok nije bio naseljen, kad je riječ o Slovenima koji predilisti, nisu bili samo ova plemena. Nada Klajić u srednjovjekovnoj Bosni čak i pod pitanje stavlja nije li možda tu bilo i to bošnjačko jedno od tih plemena, jer znajući da velike ribe jedu male, da su samo oni najjači bili dominantni i postali prostor. U ovu zapadnu grupu, gdje se nalazi bosanski, i vidimo slovenski, hrvatski, srpski, crnogorski, i istočna bugarski i makedonski. Malo prije toga, dakle sa prostorom kao korijekom bosanskog jezika, imamo taj termin koji je započeo sa bizanskim kraljem Porfirogenetom iz 10. stoljeća i iz teksta De administranto imperio, unutar kojeg se spominje ta zemljica Bosna na način jednog tepanja, ali vjerovatno i prostora, a to je onaj najtamniji dio iz dijela iz kojeg se rađa cijela kasnija država. I ta država je, vidjeli ste i na prethodnoj karti, u svom sunčanom razdoblju, najvećem vrhu, bila, tako reći, da ne brojim kilometre, ali po obali Dalmatinskoj do Crnogorske, negdje gotovo ispod Zadra, pa skroz do Sutorine, koja je do Austro-Ugarske pripadala Bosni i Hercegovini. Unutar tog, podsjećam, taj narod koji pokriva država sa svojim imenom srednjovjekovne Bosne, prvo Banovine pa Kraljevine, sebe i u svim tekstovima gdje se spominje pod imenom postoji samo jedno ime. To je Bošnjani. Turcizirani oblik tog imena je ovaj koji mi danas upotrebljavamo. Bošnjak, Bošnjaci. O Bosanskoj crkvi, koja će biti izuzetno značajna i za razvoj jezika, i za tekstove, koji će proizvesti interpretaciju crkvenih tekstova i unutar te one prethodne matrice iz Čilo-Metodskog prodire jezik živih ljudi. I takvi tekstovi, za razliku od onih u Hrvatskoj, u današnjem, koji se stavljaju u kontekst hrvatskih književnosti i srpske, ne govori se o jezicima, nego o redakcijama tih tekstova. Naravno, najviše unutar tog će odigrati one refleksije, jer
A ovdje na desnoj strani je umačka ploča iz 10. ili 11. stoljeća. Ona se smatra, po pronađenim dosad tekstovima, da bi ovaj tekst o kojim stručnjaci spada ima vrlo mali broj riječi, stručnjaci bi mogli danima govoriti, i iz njega započinje ta tekstualna proizvodnja, među kojima ovdje imamo upravo tu čuveni jedan fragment ili povelje Kulna bana, Manojlovom, ima i još nekih primjera, više sam ih dao zbog ilustracije. Novinari inače koji prate zbivanja što se dešava, kad se ovakve zgode dese, onda kažu, govorilo se i o rodnom listu Bosne i Hercegovine. Međutim, ko pročita više od jednog predavanja koje sluša, onda zna da države ne nastaju na način da se izda deklaracija o tome nastala je država, ili da se povelju Kulin ban, da izda povelju iz 1000 u toj godini. Izuzetno je tu poželjno čitati Nadu Klajić koja kaže da zapravo ta stvarnost Bosne kao države usporediva sa susjednim, niti prije niti posle, jer ne nastaju države utvrđivanjem granice prvo, nego sa strukturama, političkim strukturama koje upravljaju, a onda nastaju druge kategorije verzije. Iz ovih primjera pismenosti doćemo u tom razdoblju srednjovjekovne mi nosimo kao prvu jezičku bazu, leksičku, ali naravno koja će se poslije reflektirati i u razvoju sa svojim zakonima neće naravno ništa osjetiti, nego prema modernim vremenima i to. Kroz ova 4 i nešto stoljeća mi iz srednjovjekovnu koju zatičemo već imamo, prateći samo bosanski izraz, 3 paralelne tekstualne cjeline koje paralelno idu, ne kad završi jedna da nastaje druga, usmena narodna, alhamijado, pisana arebicom i na bosanskom jeziku, i krajiška pisma koja vremenom sve više dobivaju značaj, mada u užem smislu ne predstavljaju književni tekst kao takav, eva kao su jezička baza, a može nam to izvučati nekad kao baš prava jedna umjetnina. Ja često znam pročitati na drugoj vrsti ili posjetiti na jedno od najčuvenijih i meni najljepših pisama, Mustaje Begaličkog, kad piše Iliji Smiljaniću, unutar kojeg ima i čakavskih oblika. Za nas je bitno da je na jeziku bosanskom i da je na pismu bosančici, ćiriličnom pismu. O tom ćiriličnom pismu koje je Truhelka, znajući mu je ime kroz znanost bosančica, da u Hrvatskoj u ovim dijelovima iz one karte bosanske, koje se srednjovjekovne nazivaju hrvatskom ćirilicom, ali mislim da je za nas najpoželjniji naslov bosanska ćirilica ili bosančica. Osim ovih stranih jezika koje za temu bosanskoj nisu toliko presudne, valjalo je spomenuti još i latinski jezik i kronike koje su pisane unutar katoličkih samostana, pismenosti, od pjesama do zapisa i na latinskom jeziku. Međutim, kad sa jezikom i njegovim imenovanjem iz tog prethodnog srednjovjekovnog je početak, dakle, te od bosanske redakcije do prvih imenovanja jezika mi ih imamo doslovno zabilježenih u pjesmama Alhamijado pjesnika. I govori se o bosanskom jeziku, da je pisac napisao na bosanskom. Smo kod niza historičara književnosti i u Hrvatskoj i u Srbiji, ta književnost funkcionira u sklopu tih nacionalnih književnosti. Tako da ćete tamo naići na te baš žive paradokse, da se govori o Alhamijado pjesniku, Hevaju i bilo kojem od njih, a onda unutar njegovih stihova se spominje da je napisana na bosanskom jeziku.
Po meni mislim da su ipak to ime bosanskog jezika najduže održali, uključujući bosansku ćirilicu, bosančicu, unutar muslimanskog sloja, to je u begovskom sloju, pa otud je i jedan od naziva Begovica, a u drugom smislu je u katoličkim slojima, u samostarima, gdje su sve donedavno, ovako napamet rečeno, donedavno figurativno pisane samostarske kronike na bosančici i jezik se upravo tako imenuje. Ako se ne imenuje bosanski, onda se nerijetko napiše da je ilirski jezik, a prije tog kao slavenski. Dakle, po konceptu koji će kasnije biti u političkom smislu jedan od promašenih koncepata modernih vremena koji je zastupao austrougarski ministar financija Benjamin Kalaj, budući da je to ministarstvo bilo dužno za brigu o Bosni. Benjamin Kalaj sa svojim projektom bosanske nacije i bosanskog jezika za nas je zaista ostao bitan prije svega vezano za jezik. Za naciju je već bilo kasno bosansko, jer je hrvatska i srpska nacija su otišle u taj proces i u historiji se stvari ne mogu vratiti na način kako ih možemo pomjerati u svijetu stvari ili ispravaka medicinskih, ako smo se razgovorili pa da nešto popravimo na taj način. Naime, mađarski političari uoči Berlinskog kongresa nisu čak ni navijali previše da Bosna dođe u sastav Austrougarske. Andraši kao prethodnik Benjamina Kalaja je bio protiv da Bosna i Hercegovina bude u bilo kakvom sastavu Austrougarske monarhije i riječ je bila o tom da je previše Slavena onda u tom i bila je njegova Draševa rečenica šta će nam još milijun Slavena, jer uz te već imaju Čehe, imaju Slovake, imaju Poljake. Zbog čega? Zbog toga što se pretpostavljalo da bi tada težište bilo i politička misao bi se usmjeravala na jednom novom graničnom i unutargraničnom razilaženju, a to je stvaranju takozvanog trećeg entiteta, osim njemačko-austrijskog, mađarskog i slavenskog. Tada bi prijestolnica tog slavenskog bila u Zagrebu i Bosna bi bila pripojena u tom smislu u Hrvatskom. Od tih dana do danas to svojatanje Bosne, kad se govori u tom političkom prostoru, datira upravo i dobiva najsnažniji impuls. Ipak je Bosna i Hercegovina ušla u sastav Austrougarske, a zbog čega posebno jedan od akcenata je bio što je isto tako Srbija sa svim sredstvima i nacionaliziranjem kasnije pokušavala da cijelu Bosnu proglasi svojim vlastnim životnim prostorom. Nacija, dakle, Kalajeva, kad je riječ o Bošnjacima muslimanima, u jednom dijelu je bila prihvaćena. To će pokazati tekstovi i napor na izdavačkoj djelatnosti Mehmedbega Kapetanovića Ljubušaka, čiji je otac, inače Ibrahim, jedno vrijeme bio i gradonačelnik Mostara. Ljubušak, to samo prije njega da kažem još, da bosanski jezik pod snažnim razvojem nacionalnih procesa u Hrvata i Srba i pritiskom gubi teren, gubi svoju opada Benjaminov Kalaj, kada projekt postaje sve slabiji, zemaljski jezik se stavlja unutar kojeg sad pripadnici
naroda, probuđenih nacija, početaka, stavljaju svoje vlastita imena. Naravno da Bošnjacima, koliko sam mogao razaznat, nije zabranjen jezik, ali je on kao bosanski ukinut. To je 1907. Dakle, i to. Međutim, 1890. u procvatu Kalajeve ideje, da je Vuletićeva gramatika, unutar i u predgovorima ona upravo pokazuje jednu vrstu geneze i pisanog i pravopisa to. Dakle, austrougarsko razdoblje, dakle, mada je 40 godina trajalo, izuzetno je značajno. I ostavila je traga koji mi imamo i danas, neosporno i posebno puno dobrih tragova, ne samo one loše dimenzije. Bošnjak je list koji uređuje Mehmed Bek Kapitanović Duša, ali to je koncept bošnjaštva kojeg je sve do posljednjih godina pred dolazak u Bosnu u novijem stoljeću, 20. stoljeću, zastupao i Adil Bek Zulfikar Paša. A to je koncept, iz njegovih se tekstova ranijih vidi, koncept bez obzira na vjeru, nacija je Bošnjak na temelju historijskih tragova, Međutim, malo prije sam rekao, čim je taj društveni proces u pokretu, on se više teško može vratiti natrag. Zgodi sličnoj, Teofik Veladić, jedan od starijih Bosanaca koji je živio većinu života u Austriji i sada tamo živi, ispričao je ovo. Kad je kao pušten iz zatvora kao mladi musliman, za život nije mogao naći nikakvu egzistenciju i prelazio je u Austriju. Na granici ga je pitao koja je nacija i on je rekao ja sam Bošnjak. Mada Teofik tvrdi da u njegovoj kući je već bilo to ime potpuno zaboravljeno.